twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mwebwe mwese mukomeje gukurikira Kigali Citizen Media aho muri hose mu mpande z'isi zitandukanye, abari mu Rwanda, hanze y'inkiko z'u Rwanda, ndavuga ku mugabane wa Afurika, Aziya, Europe, muri Amerika n'ahandi hatandukanye, mukomeje kutwereka urukundo rukomeye. Uyu munsi twateguye ko tuzatubagezaho n'amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi, cyane cyane mu biyaga bigari. Ariko uyu munsi reka dusimbukire cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo turi butinde, umunota ku munota tuzagenda tubakurikiranira uko byifashe. Reka tunyarukire rero ku ngabo za SADC aho zirimo zirataha ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zerekeza mu bihugu byabo, ariko zibanza guca mu gihugu cya Tanzania. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Mu butumwa bwa SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwabagamo ingabo za Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Amakuru yamaze kumenyekana rero yemeza ko zatangiye gutaha kuri uyu wa kabiri ku itariki 29 Mata 2025. Mbere yuko aba basirikare bahaguruka muri iki gitondo, habanje igikorwa cyo kugenzura ibyangombwa byabo ku mupaka munini wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda uzwi ku izina rya Rakoronish. Umubare w'abasirikare batashye muri iki cyiciro ntago wigeze umenyekana nk'uko igikorwa cya SADC yifuje ko cyaba mu bwiru. Haragaragara kandi amakamyo manini agera muri 7 atwaye ibikoresho byabo ndetse n'imodoka nto zirimo abahagarariye inzego ziherekeje ibyo bikoresho. Muri ibyo bikoresho rero harimo imodoka nini zihetse amato manini y'intambara, harimo ibifaru, harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare nk'uko bigenwa n'itegeko rya Perezida wa Repubulika, nuko bitemewe kuba wafata amafoto ndetse n'amashusho y'ibikoresho bitandukanye bya gisirikare kuba wabishyira kuri social media. Icyamenyekanye nuko uyu munsi wahariwe gucyura ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare bake babiherekeje, bikaba byitezwe ko mu bindi byiciro aribwo hazatangira gutaha abandi basirikare benshi batandukanye. SADC yateganyije ko abasirikare bakoresha umuhanda Rubavu Kigali Rusumo bakomereze mu karere ka Chato mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Ingabo za Tanzania, Malawi ndetse na Afurika y'Epfo zose zirakoresha umuhanda Rubavu Kigali Rusumo. Zirasanga ku mupaka wa Rusumo hari izindi modoka za gisirikare zo mu gihugu cya Tanzania zibategereje ziteze bakomeza. Birushatse kuvuga iki? Ku mupaka w'u Rwanda na Rusumo, muri uwo mupaka ubwo ni kuva Rubavu berekeza Rusumo, nuko hari buze gukoreshwa imodoka z'u Rwanda zikaba arizo ziri butware abo basirikare. Si uyu munsi gusa ziri buze kubatwara, ntabwo no munsi biri bukunde ko abasirikare bo bari buze kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo berekeza muri Tanzania. Uyu munsi wahariwe nk'uko twabibabwiye haruguru, wahariwe gutwara ibikoresho. Ingabo za SADC zatangiye gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 12 2023. Zafashaga ingabo za DRC kurwanya ihuriro rya AFC M23 kugeza mu mpera rero za Mutarama 2025, ubwo zatsindwaga mu mujyi wa Sake ndetse na Goma. Uyu imijyi yose ikaza kwigarurirwa n'umutwe wa M23. Inama idasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu byo muri SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Tanzania hari ku itariki ya 8 Gashyantare yemeje ko ibiganiro bya politike ari byo byakemura amakimbirane ari hagati muri kano karere, ubwo twavuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Bashingiye ku myanzuro y'inama, abakuru b'ibihugu bya SADC ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'izi ngabo, basaba ko zitangira gucyurwa mu byiciro bitandukanye. Ibikorwa byo gutangira gucyura izi ngabo byaratinze bitewe nuko SADC yashaka ko yazakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ariko AFC 23 yasubije ko ibyo bigoye
kuko ingabo za DRC zacyangije mbere yo guhunga urugamba rwabereye mu mujyi wa Goma. Nyuma y'uko imishyikirano AFC 23 isaba gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma inaniranye, SADC yemeje ko izi ngabo zikoresha inzira y'ubutaka, isaba u Rwanda ko rwatanga inzira bakabona gukoresha inzira y'ubutaka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe Olivier mu cyumweru gishize yatangarije ibitangazamakuru bitandukanye ko u Rwanda rwemereye ingabo za SADC inzira nyuma yaho uyu muryango birusabye. Uyu munsi rero mu gitondo nkuko twagiye tubibabwira, ubwo abasirikare ba SADC bavaga mu mujyi wa Goma berekeza mu Rwanda, hanyuma bakaherekeza muri Tanzania mbere yo gusubira mu bihugu byabo. Nkuko twagiye tubibabwira, hagiye humvikana amajwi menshi y'abantu bo muri Kongo, ubwo n'abaturage bari mu mujyi wa Goma, ati turabirambiwe kandi turishimye ko babagiye, nubwo batwaye amabuye y'agaciro yacu mu makamyo yabo, twizeye ko banatwaye n'intambara yabo. M23 izafata ibirindiro byose byahoze bicumbikiye abasirikare ba SADC ifite abasirikare benshi cyane kandi bose bagiye kuva muri Kivu. Uyu munsi hagiye icyiciro cya mbere cy'intwaro nkuko twagiye tubibagarukaho, zabo zazanye nabo 23, gusa irasigarana intwaro za FARDC zari ziri mu birindiro bya SADC, zose igomba kuzisigarana. Hari n'amabuye y'agaciro bagiye biba mu buryo butandukanye, byavuzwe ko bari bafite amabuye menshi, nayo agomba gusigara, agasigarana na M23 ikazahora iyakoresha ndetse ikakomeza no kubaka imihanda n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye. Rero zigomba gusigarana na M23. Izi modoka rero nkuko twagiye tubibabwira, harimo izi modoka nini zari zipakiye amakamyo, zipakiye amato y'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, zirakomeza kuba rero zirava Rubavu zerekeza Kigali Rusumo, ziraba ziherekejwe na polisi ndetse na RDF kugira ngo bakomeze bacunge umutekano wabo kuva ku mupaka wa Rakronishe Kigali Rusumo, aho baza gushyikirizwa igihugu cya Tanzania kugira ngo bakomeze mu gihugu cya Tanzania. Nkuko twababwiye, barakomeza mu ntara ya Chato, bakoze kurindira abandi basirikare. Haragenda abasirikare bake baze kurindira abandi basirikare bazaza muri no minsi, batwawe na bisi z'u Rwanda, babashyikirize ku mupaka wa Rusumo kugira ngo bakomeze muri Afrika. Bamwe bakomeze muri Malawi, abandi bakomeza muri Afrika y'Epfo. Ibyo ni bikomeje kugenda rero bivugwa ku makuru akomeje kugenda avugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, natwe dukomeza tuyabakurikiranira gatanu ku kandi. Ubwo ni segment nayo none twatangiye yo kuzajya tubabwira amakuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino, ariko cyane cyane twibanda mu Rwanda ndetse no mu biyaga bigari. Mukomeze mugire igicamunsi cyiza, muhahe muronke, natwe turakomeza kugenda tubakurikiranira aya makuru akomeje kugenda avugwa ku ngabo za SADC no gutaha zisubira mu bihugu byabo, yaba ari ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi.